بريطانيا داخویانیەک بەڵاو کرد و تێدا داخویاکردن کوێ هەموو باسکن حزب الله لوبنانی قەدەغە بکە و وان بریخستنەکە تەروریست بناو کرد. ئاژانسا رویترز راگەهاند کە ڕۆژا دووشەمێ بریتانیا هەموو باسکن حزب الله لوبنانی بسەدەما دەستێوەردانا وان درۆژهەڵاتە ناویندا قەدەغە کرد و وان بریخستنێکە تەروریست بناو کرد. هەروەها لۆندۆن یەکینەیە ئەو لە کاریە یا دەرڤەیە گروپە حزب الله دی ساڵە 2001دا و باسکێن لەشکریە هەمان گروپێژی دی ساڵە 2018دا قەدەغە کردبوو و نەها دخوازەک و باسکێوەیە سیاسیژی قەدەغە بکە. وەزیرê navxweyiyê Brîtanyayê Sacid Cawîd got ku Hizbullah di hewlên destêwerdanê di rojhilata navîn de berdewam e û Brîtanya nema dikare cudahiyê di navbera baskê leşkerî û siyasî de derbixe. û Cawîd serbar kir û got ji ber vê yekê biryara qedexekirina grupa Hizbullah bi tevahî hat standin. û ev biryar û piştî erêkirina Perlemana Brîtanyayê di rojayînê de tê wateya zindankirin ta 10 salan ji her aliyekiyan jî her grupek piştgiriya Hizbullah Lubnanî bike wê were sizadan. Hikûmeta Brîtanyayê got ku piştgiriya Hizbullah Lubnanî ji serokê rejîma Sûriye Beşar el-Esed re dirêjkirina şer û berdewamkirina krîzê li Sûriyê û binpêkirin di jî gelê Sûriyê dike û ta niha Hizbullah li ser plana Brîtanyayê bê deng e. Di dema niha de Hizbullah sê wezaret jî sî wezaretan li Lubnanê li xwe digire.